थगु छेसों पिनी थ अपरिचित ताइगु तजिलजिए ख छिगु सभ्यता तजिलजी कला संस्कृति सम्पदा हे छिगु महसिका ख जोजलपा जी मिलाशाक्य छित हलिन्यंक नाजागु नेवा सभ्यताया छगु लुजना वैगुदु छिसो सजना दिगुदु नेपा च्यानले ज्याझो किपु महसिका छित ज्याझोले दुनुगुल निसे लस्को स्याना जना किपु नगरपालिकाया न्हेबोया दिसोम नापो सिमटिभिया नेपा च्यानले बाछी छक शुक्रबार बहनी च्याता इले व हाकन प्रसारण शनिबार बहनी गुताइले नापो बुधबार बहनी नेता इले चिकपिन्स थोज्याझो सोयादिफै नेवा सभ्यता तजिलजी कला संस्कृति सम्पदा इतिहास बिस्कम हसिका जना चंगुदु थिथि नेवा समाज मध्ये किपु छगु नमुना देख थिथि नख चखन झझ धागु नेवा समाज थुगुसी सिथि नख महामारिया अवस्था या त कया सीमित रूप हंगुदु किपुलिन सिथि नख सीमित रूप छेहे जना हंगुदु ज्येष्ठ शुक्ल खस्थि खुनु हनिगु थुगु नख प्रकृति पूजाया छगु नमुना ख ल या मुहान गथकी हिती पुखु धारा आदि सफा यैगु थुगु नख खुनु म्या मु केगु आदि निना विशेष प्रकार या नसा व छिगु यै बुजा नाप स्वाना चोंगु थुगु नख या विशेष रिपोर्ट जोना वैगुदु स्वयादिस नेपा दे कृषि प्रधान दे ख थौ यदि तकन अपोहे मनु त थोहे जाया त मु जाया कथ याना ओया चंगु खनिदु धन्यवाद देश थोहे सिना जाया लागि शक्ति सञ्चय यागु उद्देश्य जेठ शुक्ल पक्ष दिले सिथि नख हनेगु तलन खनेदु थो सिथि नख या त कुमार षष्ठी त्यागुन चलन्दु नेवा समाजे दुनी सुन जाया न्यवा गणेश पूजा यागु चलन्दु थासा ज्या सम्पन्न जीमा थका कुमार पूजा यागु न चलन्दु न्यवा तेगु छेया मूल खाया न्यनी चोंगु पिका लखु कुमार यागु स्थान ढका नाला तगु खनेदु पिका लखु या त हिन्दू मार्गी पिस कुमार कथा नाला तगु दुथासा बौद्ध मार्गी पिस क्षेत्रपाल या कथा नाला तगु खनेदु
शिची नख जेठ शुक्ल षष्ठीया दिले हनावया चंगु दुथासा थोहे षष्ठी शब्द अपभ्रंश जिया सिथि जुगु मान्यता दु थोहे शिची नखया दिया त कुमार या जन्म दि या कथंग नाला तगु खनेदु कुमार या जन्म ना पछगु बाखन जोरे जिया जंगु खनेदु महादेव व पार्वती लीला याना चंगु इले दानव तेसा स्वर्गीय आक्रमण यई आक्रमण जुगु कारण स्वर्गीय चमी देव देवी पि महादेव या शरण्य वनी लीला मग्न जुयाचमा महादेव इन्द्रदेव नाप नाप मे पि देव देवी यागु ग्वाली याता वनी मखु क्रोध जुर जिया इन्द्रदेव महादेव व पार्वती चनाजुंगु गुफा दुहावनी अन महादेव यागु वीर्य इन्द्रदेव तलाई वीर्य यागु ताप पुना ताप शान्त याए त इन्द्रदेव गंगा नदी दुथावनी अतः जुया महादेव यागु वीर्य गंगा देवी के सरयु जुई वहे इले गंगा नदीले स्वर्ग या अप्सरा पि स्नान या नाचनी गंगा नदी लागु महादेव या वीर्य अप्सरा पिनिगु गर्वे थिनी अले खुम अप्सरा पिस छम बालक या त जन्मबी वेका यागु जन्म षष्ठी या दिने खुमा मापी मार्फत जुगु जुया वेका या त कुमार षष्ठी न थागु चलुन्दु थोसिटी न या त कुमार षष्ठी नप नप रावण संजिता षष्ठी न थागु चलुन्दु थो दिले भगवान राम न रावण नप युद्ध याना त्याकुको दिए कथा नला तगुदु
अतिहे बौद्ध मार्गी पिस थोदी या त तस्कहे महत्वपूर्ण गुदी कथा नाला त गुदु थोदिने भगवान बुद्ध यागु नापाङ्गु जन्मे महासत्व यागु रूपे बघिनी व दमुरु बिन्त थ यागु शरीरे जङ्गु लादान याना निर्वाण जुगुदी कथा नाला त गुदु थो सिटी नगा शिरेका सिनाजा सुरु जिगु जुया शक्ति सञ्चय यानिति वदेका नेगु चलन्दु थुगु नख नेवा पात्र कथा दकले लिपा लागु नख कथा कया तगुदु थो नखले म्यामा त पिन्त सहता थिथि परिकार्य व नाप्ना प चतामरी व मेगु परिकार पिन्देका नकेगु चलन्दु वो नेगु नाप्ना प छे व ल या मुहान या त सफा याना कुमार कार्तिके यागु जात्रा यागु न चलन्दु थो दिने तोल तोले चङ्गुटु जरु हिटी थल सफा याना सफाउ ल संकलन यागु चलन्दु ल या मुहान या त सफा यान्य व अनवास याना चोपी नाग देवता या त पूजा याना वेक या त शान्त यागु ज्याजो नजी सिटी नखय इले द्यापिन्त छाइगु ततामरी व यागु छगु मनोवैज्ञानिक विश्लेषण न खनिदु सिनाय ज्यान उत्पादन जुगु जाकी न देखा तगु ततामरी पृथ्वी अथिथैगु धरती यागु प्रतीक खसा थिथि व त पृथ्वी वासना चोपी सकल जीव जन्तु पिनिया प्रतीक कथा नाला तगु खनिदु सोकम भाजुमेजुपी सोयाहे दिल सिथि नखया विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याझोले पावगदु बचाहक गुद्दिपा दिपालिपा किपुया थिथि गतिविधि न्यवेगु दहेदनी आयत पल्खदिपा दिपालिपा हकन लस्को स्यानाचना छिस स्वाचना दिगुदु नेपाल च्यानलले ज्याझो किपुम हसिका थुगु ज्याझो डसोम सिम टिभी युट्युब व नेपाल च्यानल या मोबाइल एप न सोयादिफै आधासा ज्याझोले पावगुदु किपु नगरपालिका जुगु थिथि गतिविधिया न्यबया
हली न्यांक फैली जुयाचोंगु कोरोना महामारी दे नाप विश्व हे ह्युपा हगुदु मनुतेगु सामान्य जीवने भुखा बोथे कत्तिक जना वाथा कंकुगु थुगुलुया त वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेशन पैंडेमिक इमर्जेन्सी धका घोषणा यागुदु हाल विश्व संक्रमणल्या 17,78,84,539 दुधासा शिपिनगुल्या 38,50,515 दु अथेहे लनिधुंकु पिनिगुल्या 16,23,94,087 दु थथे विश्वव्यापी कोरोना महामारिया हुनी नेपा निगुगु लहरिया चपेटा लाना चोंगुदु नेपालले संक्रमण ल्या 6,15,984 दु अथेहे सिपिनगुल्या 8,597 दु अथेहे लनिधुंकु पिनिगुल्या 5,45,662 दु थथे ज्ञानपुगु रूपकागु थुगु कोरोना महामारी किपुदेयतन सागुदु किपुली आतक संक्रमण ल्या 4,076 दु सिपिनिगुल्या 40 दु अथेहे लनिधुंकु पिनिगुल्या 3,016 दु धासा हाल किपुली संक्रमित ल्या 220 उके महिला 101 पुरुष 119 दु उके होम आइसोलेशने चोना चोपी 203 महदोसा अस्पताल आइसोलेशने चोना चोपी 17 जना दु थथे फैलिजिया चोंगु कोरोना महामारिया अवस्था किपु बासिया स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षाया विचायागु जिम्मा किपु नगरपालिकायन जुल थोहे समस्या त कया थगु जिम्मा पुवंकुसे महामारी विरुद्ध ल्वात नाप स्वास्थ्य सुविधा बीत सचेतना नाप मनोबल बढेयात नगरपालिका थिथि ज्याझोत गोसा गोगुदु उकी मध्ये कोरोना क्याप्सुल छगु ख विश्वव्यापी महामारिया भयावह रूप फैलिजुया चोंगु कोरोनाया बारे सचेतनाया लागि किपु नगरवासी नाप सकलया त उत्प्रेरणा नाप गथे कोरोना पाखे ताप्यागु कोरोना जुसा गथे न्यावनेगु नाप थिथि सुच नाप मानसिक बल बिगु तातुना थुगु ज्याझो न्याना चोंगुदु थुगु ज्याझो प्रत्येक मंगलबार व शनिबार जूम मीट पाखे सञ्चालन जुया चोंगुदु नाप हेलो कीर्तिपुर व नगर सन्देश या फेसबुक पेज पाखेन प्रत्यक्ष प्रसारण जुया चोंगुदु वंगु जेठ 29 गते या झोले कोरोना महामारी विरुद्ध गथे थ सचेत जुइगु नाप महामारी विरुद्ध जुया चोंगु थिथि ज्याझो या जानकारी व्युगुदु अथेन्तु महामारिया इले विदेश लिहा वपिन्त गथे सचेत जुइगु नाप सुरक्षित जुइगु विषय जानकारी न ब्युगुदु क्वारेन्टाइन व होम आइसोलेसन विषय न जानकारी ब्युगु ख किपु नगरपालिका कोभिड बिरामी त अत्यावश्यक अक्सिजन नाप सुविधा सम्पन्नगु आइसोलेसन सञ्चालन यागुदु किपु नगरपालिका वडा नम्बर 10 अमलसिंह चोंगु किपु कवर्ड हले उगु आइसोलेसन सञ्चालन यागु ख नगरवासी कोभिड या बिरामी छेहे सुरक्षित रूपे चोने मफुपिन्त थुगु आइसोलेसने चोने त स्वापु तेतन नगरपालिका इनाप यागुदु वंगु जेठ 20 गते निसे सञ्चालन जुगु उगु आइसोलेसने आयत झिङखुगु सय्या तया तगुदु धासा थुगु आइसोलेसने स्वी गुंगु तक सय्या क्षमता दुगु ख थुगु आइसोलेसन या व्यवस्थापने एपीएफ अस्पताल या विज्ञ टोली प्राविधिक गुहाली याइगुदु थुगु विषय स छलफल यात अस्पताल पाखे डीएसपी समयनन्द वज्राचार्य या नेतृत्व विज्ञ प्राविधिक नाप स्वास्थ्य कर्मी पिनिगु पुच वंगु जेठ 29 गते शुक्रबार किपु कवर्ड हले देका तगु आइसोलेसन या अवलोकन नाप नगर प्रमुख रमेश महर्जन नाप उपप्रमुख सरस्वती खड्का छलफल यागुदु थोस्यान ह्यव वंगु जेठ 2 गते कोरोना महामारी संक्रमित पिनेत उपचारे उत्कृष्ट व्यवस्थापन यात तालागु नेपाल एपीएफ अस्पताल यागु व्यवस्थापकीय पक्ष व पूर्वाधार या किपु नगरपालिकाया उपप्रमुख एवं प्रवक्ता सरस्वती खड्का नेतृत्वया पुचल अवलोकन नापलागु ख वलम्बुया अस्पताली जुगु उगु भेटघाटे अस्पतालिया निर्देशक एसएसपी डाक्टर रूपक महर्जन
डिएसपी द्वय समयनन्द वज्राचार्य व डाक्टर आशिष थापा, डाक्टर रोशन झा लगायत उपचार्य व्यवस्थापन व वर्तमान अवस्थाया जानकारी बियादिगुदु। वंगु वर्ष किपु नगरपालिका त्रिभुवन विश्वविद्यालय चोंगु जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागे देकातगु आइसोलेसन नेपाल सरकार पूर्ण स्वामित्व क्याधुङकु गुजुया किपु नगरपालिका उगु किपु कवर्ड हले नुगु आइसोलेसन सेन्टर देखुगु ख। किपु नगरपालिका वडा नम्बर 5 व 8 या संयुक्त कुतले पाङ्गा नुगुगु ज्येष्ठ नागरिक भवने आइसोलेसन सञ्चालन याना चोंगु दुधासा किपु नगरपालिका वडा नम्बर 3 चोंगु समयले न पेंगु सयाया आइसोलेसन सञ्चालन याना चोंगु दु। किपु नगरपालिका या त थिथि स्वास्थ्य सामग्री लल्हागुदु। कोरोनाया निगुगु लहरिया संक्रमण अपया वनेव रिसर्च नेपाल नाया संस्था नगरपालिका या त थिथि स्वास्थ्य सामग्री लल्हागु ख। किपु नगरपालिकाया भवने जुगु छगु ज्याझोया दथुई किपु नगरपालिकाया प्रमुख रमेश महर्जन या त संस्थाया नेपाल निर्देशक डाक्टर शंकरमान राई उगु स्वास्थ्य सामग्री लल्हना दिगु ख। संस्था पीपीई, सर्जिकल मास्क, फेस शिल्ड, ग्लोभ्स, सैनिटाइजर, पेशेंट मोनिटर, सिरप पंप, ऑक्सीजन सिलिन्डर, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर लगायत या स्वास्थ्य सामग्री किपु नगरपालिका या त लल्हागु ख। उगुइले किपु नगरपालिका प्रमुख महर्जन संस्था पाखे प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री कीर्तिपुर अस्पताल व किपुया स्वास्थ्य चौकी या त उपलब्ध याकेगु जानकारी बियादिगु ख। उपप्रमुख सरस्वती खड्का स्वास्थ्य सामग्री ग्वाहालिया नीति संस्थाप्रति आभार पोंकादिगु ख। उगु इले किपु नगरपालिका वडा नम्बर 3 या वडाध्यक्ष राजेन्द्र महर्जन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्तमान मानान्धर व फेक्ट नेपाल या प्रतिनिधि गौरी प्रधान यान उपस्थिति दुगु ख। विश्व वातावरण दिवस या लस्ता लाका किपुली वृक्षारोपण यागुदु अनया फोहर व्यवस्थापन व प्रशोधन केन्द्रे वृक्षारोपण यागु ख। 10 जुन 5 खुनु न्याकेगु विश्व वातावरण दिवस या किपु नगरपालिका वृक्षारोपण याना थो दिवस हंगु ख। वृक्षारोपण ज्याझो किपु नगरपालिका वातावरण व जनस्वास्थ्य फोहर मैला व्यवस्थापन लिसे सम्बन्धित पेंगु संस्थाया मंका गोसाले जुगु ख। नुगु सोच सृजना प्राकृतिक प्रणालिया पुनस्थापना धाइगु नारा बिया तगु पी नेकगु विश्व वातावरण दिवस या लस्ता जुगु वृक्षारोपण ज्याझोले किपु नगरपालिका प्रमुख महर्जन उपप्रमुख सरस्वती खड्का किपु नगरपालिका वडा नम्बर 1 या वडाध्यक्ष हर्ख महर्जन 9 वडाध्यक्ष गंगाराम महर्जन 10 वडा अध्यक्ष अमन महर्जन लिसे जनप्रतिनिधि व स्थानीय तेगु सहभागिता दुगु ख। उगु इले फोहर प्रशोधन केन्द्र या सरसफाई न यागु ख। कोभिड-19 विरुद्धया खोप अभियान अन्तर्गत वंगु जेठ 25 गते निसे न्यानु तक भेरोसिल खोप तगुदु खुइद निसे खुइप्यद तक उमेर पिन्त तगु थुगु खोप किपुया न्यागु थासे खोप केन्द्र देका तगु ख। तर नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय या 2078 2 महिना 18 गते या निर्णय व स्वास्थ्य सेवा विभाग या 2078 2 महिना 24 गते या परिपत्र अनुसार खोप तैगु ज्याझो बागमती प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय तेकु मागु खोप मयंगु जुया 28 व 29 गते या ज्याझो स्थगित यागु ख। किपु नगरपालिका वडा नम्बर 1 या विष्णुदेवी अस्पताल, वडा नम्बर 5 पाङ्गा या बालकुमारी स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर 4 या ग्रीन भिलेजे छनु व निन्हुया दि निसे वडा नम्बर 6 क्वार पाण्डेछाप या भूत खेले खोप तगुदु। किपु नगरपालिका या न्याथा चोपिन्तन थुगु खोप केन्द्र खोप बिगु धागुदु। किपु नगरपालिका या प्रमुख रमेश महर्जन, उपप्रमुख सरस्वती खड्का, वडा नम्बर 2 या अध्यक्ष रमेश मान दङ्गोल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्तमान मानन्धर नापाङ्गु दि मंगलबार खुनु उगु खोप केन्द्रे अवलोकन यागुदु।
मदिक्क वावया चोंगु कारण किपु नगरे फोहर मैला व्यवस्थापन याना वया चोंगु संस्था तेस फोहर संकलन या जायात हाल बन्द यागुदु काठमाडौँ उपत्यकाया फोहर मैला विसर्जन याइगु छगुजक थ्या ल्यान्डफिल साइटे मदिक्क वावया चोंगु कारण साइट बन्द जुगु अवस्था दु थोहे कारण फोहर विसर्जन जुई मफगु अवस्था जुया साइट हाकन न्याकेत व वैकल्पिक व्यवस्थाया लागि कुत जुया चोंगु जुया फोहर मैला संकलन याइगु ज्यायात छु दि मागु किपुली फोहर व्यवस्थापन याना चोंगु थिथि संस्था धागुदु अथेजुया थगु छेया फोहर छेहे वर्गीकरण याना न्यूनीकरण यात व ल्योदैगु फोहर संकलन या मवत्तले सुरक्षित तरिका छेया कम्पाउन्डेहे तया थगु थ्या ब्या सफा याना तेत गुहाली यात इनाप्न संस्थापि पाखे यागुदु किपु फोहर व्यवस्थापन सेवा प्राइभेट लिमिटेड क्लिन नेपाल नेपाल सुरक्षा वातावरण संरक्षण सृजना केन्द्र व स्वास्थ्य वातावरण समिति किपुली फोहर मुङ्केगु याना चोंगुदु फोहर मैला व्यवस्थापन समन्वय समितिया संयोजक सरव महर्जन धागु अनुसार छु दि तक फोहर मुङ्के स्थगित जुइगु वा वगु दि स्यातहे हाकन न्याइगुदु महर्जन किपु फोहर व्यवस्थापन सेवा प्राइभेट लिमिटेड या कार्यकारी निर्देशक नख ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय नगर किपुया विस्तृत विवरण दुगु सफु छु द न्ह्यव नगरपालिकाया गुहाली नाप कुतले नेपाल भाषा एकाडेमी किपु न पिकागुदु किपु नगरपालिकाया ऐतिहासिक व सांस्कृतिक सम्पदा नायागु थुगु सफु प्रोफेसर डाक्टर टेक बहादुर श्रेष्ठ व प्रोफेसर डाक्टर दिल्लीराज शर्मा संयुक्त रूपे जोगु ख धासा थुगु सफु नेपाल भाषा अनुवाद प्रोफेसर डाक्टर चन्द्रमान बज्राचार्य प्रकाशन यागु ख उगु सफु या त नेपाली भाषा नुगु संस्करण प्रकाशन या नीति नगरपालिका तयारी याना चोंगु उगु सफु या नुगु संस्करण या नीति मागु सुझाव त किपु नगरपालिका लिखित रूप छया गुहाली या त इनाप यागुदु सोकम भाजुमेजुपी थौ झिस बुजा नाप स्वाना चोंगु प्रकृतिया पूजा याइगु नख सिथि नखया विशेष रिपोर्ट न्हेबया नाप किपु नगरपालिका जुगु तिथि गतिविधिया बारे छित जानकारी नबिया कोरोना महामारी विरुद्धे किपु देया कुत सुथालामा थनया मसिका सदा झझधाया चनेमा थोहे आसिका यासे ज्याझो पाखे ज्याझो न्याकामी जी मिलासाके न ब्या नेपाल च्यानल निरन्तर सूचना दिस शुभा